Ghana yet said the last 8 years car kwen wo kuro mu anyina anye so na Akufo-Addo so 13,000 kilometers of road ba na we tip on so a omunim the value of 13,000 kilometers of road mama kan kire o na mahama ba ban mu no mount san ne wanya tesia na ogina ho sa Ghana akwan ase no in 8 years no wan hunu hwe anka ti se wo ba bia wo be point a kire nipa se eho nya eye mu movie industry nya ka akwan enye wadwuma eye mu movie industry no Akufo-Addo is excellence bet na so 8 years utimi ko twa video ba ko pe kra de be kire ne se ka akwan nya sa time na ka akwan na nye Medafo mame na wase mo akwaba emfa omra adepa TV so mejia mediso eye akosia aboajewa donko na we die ya ankasa ya Ajako ene legendary actor Ajako ba ko pe ene ne Ghana fo aso wo ma no de si ne so na de ene Ajako ye ya ene Ghana fo so pa ne sa ni nyina ene se wo se kwan bi a wonam so ana wakohu kwan ne enye kura na no ene Ajako ebohu dehuru esre Ghana ban se wo munye bibi mfamfa kwan ho anhya na de oyene ede aba na sansem ya Ajako eka ye na de odi hu video betu social media ne so no eno nam so ama Ghana fo ne titiru NDC fo binom aso de asi Ajako so pa a hye se nya asem ketwa a ebi se eye yewura na adanko Akufo-Addo Ghana mampanyin dada wo me ana wo aban mu no Ajako antimi ahu se ye wo kwan ni bi wo hono ma na atete apro apansam Ajako antimi amfa camera ankwan kotwa kwan ni bi amfa metu social media no so ansre eye na adanko Akufo-Addo se o ma meye kwan no na de Ajako ye kama yakosi nya twempa ene ye ne de ene amanfa ka ma dwen e de akire Ajako medafo ebia na wonye hu de Ajako eka ye anase video de betu social media no so nam so ama manfo etwabro ne sa ye hwe bi emra aba beduru eye achimo adubiase kwan no nyame anim ni ekwan no se ne omo ye no efe pa nanso sinto bi ya ba kwan sia nyina an ye ntutu ye hofo na empanimfu ante anhunu no mama me solve sa problem anaso mama yi akwansimie ye mfiri kwan so a na de se madwuma amafa ato mo ho so se tete mofra no ma anya de o hwe kwan yi a am se na atete wo ye yi ni nyina ye guso na bra wo de oba ba be he se ase obi pese osi ni dan so ye no store na wo hwe anwea ni nyina egu kwan nim a ke ba de so odoje fa ha enu achi no so no apart from we no oba be he a ekwan efu katua utimi se kwan na no ni a che se efiri ekwan ya no ha edi ba ha ni nyina ye wura wo hwe na wo ho sa no a aban so abomodern the drips abai say this is for FNCC kwan FNCC kwan na so hwe kwan na ewura no ye den eketua enche eti amaka eba this one doji ye ne sa enye fe ebetimi di oye ne kura ye den e di aba eti mesere say mpanyimfu awo ha eye MP any DCs any asamema efo mu nyina mu nkambom na enema ewo kwan su adi oye ne beba no mu mesiesie na timamufo no so no omunya sebe akoto mfamfa kwan beda mu nyina mas na cha sensem we na Ajako eka ya ene NDC fo bi no maso ma no e de asi so na wo mu twabro no medove wakotie ensem no bia amanfo bi no eka ye nansa na no ma menkamfo tap send emfa ma wo send sika fra mo ne de aba my Ghana mu tap send ebebo wi ankasa wo de abaya ne se we kwa Apple Store anase Play Store na wakwa ko download tap send e wo honom in process o maybe sa apobo code na waba de pa TV e de ahye honom na wafi ase de send sika be fie ya nte o hwe ne mom no ye besna ma bonus e de aka ho because of the pa TV a wabo e de ahye honom medafo yenti ensenu bia amanfo binom e de tu dwa e de fa Ajako ni video a obeye de tu social media no so Obusanfo me chiachi amu nyina welcome to the anase Ajako di wulem Ajako abrantie aka Bidam di wulem sa all of a sudden 3 months into the new governance na afi na wo hu nyansa se sa aka na ha kwan ni bi nye na wu kotwa be kire no heye ka kire Ajako di wulem se wo pe ba bi e ho ase ya eye mu movie industry no eno na mu gu no wo na gu Ghana movie industry wo ka ho
Okay, one people some good amount start say money producers ne directors e can bo church stories DTA and this and I'm one people ni good ye movie industry ni good ye. All of a sudden mobile catch there say doom so na egu movie industry so Akufo Addo buy mo na mo say light gina so 8 years but movie industry and rise it. Ti say wo ba bi a wo be point a kire nipa say e ho nya e movie industry nya ka kwan enye wadwuma. Movie industry no Akufo Addo is excellence bet now so 8 years utimi ko twa video ba ko pe kura de be kire ne se ka kwan ye saa time na ka kwan na nye kurom ha hanse san yo kurom ha hanse san yo nya 3 months yi na no ma start ya say yo ni eti kurom ha ne ka chem se ka kwan ye abrabo ni nkoyi emabunu ho kire om na Agya na uti kurom ha uti utiri so wa pampa so ti kurom ha na wo hunu anything wrong with it. But all of a sudden 3 months into a different government no one say ka kwan bi nya akogina obetwa atire he ye ka atire mo saa mo tete sem na moye de atwe Ghana akọ akire ye mam kwan ma mu nya bio ye ka atire mo pe ba bia that needs to be addressed ye movie industry na wo di abakoma sem tintintintintin wa mini we ntwa mini we betwa creative division ni confusion de to Ghana movie industry ni ma enne agu mu tiri so no mapampa so no ho na ko address enya ka kwan enya odwuma ne ye ka atire mo ye mebunu ye ni momu a sebi akwan ana school dan bi nko ye bridge bi nko ye omu kotwa ba ye recognize ye ni momu e ya amaru sako omodwuma nya wo adwuma ka kire ya amaru sako omodwuma omu na de ba ye hwe omu na de ba ye be address bi omu na de ba ye be prompt president se won hwe enya Agya ku uni Akufo Addo nam dada nam ye campaign ka kwan nam so na bi nye o ka kire no wodi ba wo miachi ye campaign ka kwan na monam so na ni nyina ye na aguso atfat na NDC fo ba wo mabetutu won mo ye nyaatwo mo ye nipa bonefo mo na mama Ghana asai mo ye hypocrite mo na mama Ghana asai Ghana yet yes the last 8 years ka kwan wo kuro mu anyina anye so na Akufo Addo so ye 13,000 kilometers of road ba na ye wa tipo nko so a omunim the value of 13,000 kilometers of road mama kan kire o Ghana has o kan ya kwan ya bom nyina the whole Ghana ya kwan nyina highway feeder route wan ne de wo mantem piepie aboboa no nyina is less than 60,000 kilometers. That is the fact and figures. Go and ask Ministry of Highways, Ministry of Roads and Highways. Ya kwan wo Ghana ha nyina less than 60,000 kilometers. This munko amotena ho ye 13,000 kilometers na de Kwame Nkrumah ye ne ba na de Akufo ye ba JJ ye ba na Mills ne Mahama de omo ye nyina ba na mo ye 13,000 ka Ghana hanke da so ti sei asusumo ka kire ma mo Agya ko mo tam da message ne de 1990 amonten so tutum futuro gu ni pe ne na de all of a sudden Agya ko ohun se kwan bi nye wo a wo use V8 class kwan bi nye wo aban bone ne betena so mo ma V8 no kura no wo se kwan ne nye enani atikuro mu ase na Ghana sika ne de hwe Dynasamo all of a sudden MPP nko atimi successfully turned Dynasamo to a slave queen no na mo no ahye ntale te sa frafranto no ne namu te sa drawing he mesi e ka no kura kire mkuro mu amode be woso ye betimuti Agya ko be in your lane movie industry na aguo no kone koye movie industry na agu ka kwan de obi amfa njao unya contractor Kofi Job mu ho nya na obekire ka kwan asai say now draw government attention wouldn't my attention draw by me attention kone ko draw by me his excellency Dr. Mahmoud Bawumia ko draw attention kone ko ka kire Akufo Addo say 8 years ne say kwan bi no na onye ba na wo hunu ya fe no akohunu enti adenti na no onye kone ko busa no his excellency na dan ko Akufo Addo former president ko busa no mo bia me have John Mahama adwene o mo bia me have John Mahama adwene ye ka no kora kire mo 3 months ye mfa nchekire o man mukura mu bedi 8 years kura mo se ye ma mo ntoaso because 8 years nye enough 3 months all of a sudden mo say enough say ye ko do obi attention say kwanye ya me na tua moka hilltop won mu ni ade na na mote denche mo so na mote ne ka kwan no Kingsley nya akoka kire say oba be ye Canadian road concrete road mu musa ne say 1 kilometer concrete road one ba omi aka bo mu say Ghana kwan nyamba en concrete 1 kilometer concrete road mu ye bi okuru mu a all of a sudden Agya ko wo hu say me see movie industry na gu otomo na mo nkoye ho na wo de utintintintin no abakoma sem no nipa bone sem gu no muti kromu na mo yenwi tuburuku konfu etwe kwase amuvuwe na mo ye mankora wo kromu ase wo munkohwe kwase amuvuwe tuburuku tu konfu etwe na wodina na hwirihwiri na wo dada buti na mo guga na movie industry mo try stories fun de buy na mo adwenya mo say mo de betanish the image of the government ono de oda so ti o dwoma mo oda so ye ne president mo na mo dwuma aguo muna na modwuma agu enne enkola akutu akora twere YouTube script kra ekwachen mu movies eno nya ofere enka wo ye movie veterans an ka mo tena se adwene kwan ya mo de movie industry be fa so wo be politics
Ah, sir, ufu jina ye beka uyomo na ya yepe o. Ye beka uyomo na ya yepe ye wia ne address wa search. Tu de hwe ho ye wo peso so afa bewom. Ye de yetia ye twem mo. Fa be wo so. Ajaku ese afi na wahu se Ghana kwan enye kwara. Enti President Mahama enye Ghana kwan a asese. Ajaku in 8 years no wanhu se Ghana kwan asese. In 8 years o ka kire Ghana for se obi anye din na Akufo-Addo ense Ghana. Ene wanya ano ka kire Ghana for se Ghana kwan enye. Na sade Ghana for di Ajaku atem no. Ajaku suanyansa wate na Mahama ba aban mu no Mount Sane wanya. Tesia na ojina ho se Ghana kwan ase no. In 8 years no wanhunu hwe anka Ajaku ne nam na o ka kire Ghana for se Akufo-Addo better than Kwame Nkrumah. Akufo-Addo asiesi Ghana na nyuma Akufo-Addo aye no na ebi ma Ghana da. Ene o ka kire Ghana for se Ghana kwan enye. Na hwan ne Ajaku a ono kasa Ghana for nti. Ajaku wankasa wo ye hwan. Sukuu be na wako. Nimdie be mpa na wo wutim a wo kasa Ghana for nti. Ene wo wanya ano ka kire yen se Ghana kwan enye nti President Mahama NCC Ghana kwan wo ye nya twompa wo Ajaku me aso nkwa didio na gyan kwasya keka no Medafo na chese enei twa eno mu twa bro Ajaku sa no a enya asem keto also hu ne sen obetima ja comment our comment section hono no wa like a share ama foforo enya bi a share mede ne biem akosia aboachewa donko makram Mr. Mankwa me ofase wo sen ni sika bane ade awie ni project no eso de bia me ofase ka mane wo problem enemremu na monte tap sending ka no so ne de tap send here easy fast and secured way ubetimi send sika free amanone aba Ghana bank account and as a mobile money account untia transfer fee bia sa a obaye ne sen kire ne se wonko app store na play store on download the tap send app no or download ya ebebusa nso promo code o ma de pet TV nshim obenya €5 £5 and answer $10 on his first transfer ene me kwa akofre na ka akire tabi minyanwie esanse tap send at the good news aba tap send the gene ne customers wonti or the tap send wallet aba no obaye ne sen so we customer wo UK sesia ubetimi akọ tap send app no no wa create wallet wo so enti se rate ne kosora now the sika kogu wallet no anase mpo betimi atosusu nkakra enti abre sema opeso send sika ba Ghana no anse wa send sika na ba Ghana anase oba o my Ghana mu watimi ayusu sika e wo wallet no tie ene se te say yusu momo Ghana hayiru sa pepepe se si tap send atre na him kopiem wo United Arab Emirates Netherlands and Austria tap send na papa no